U Presiden jong ka HNYF sengkmi ubak sadon kebla lamaham bakan sapoi ka kep benhap ben ai dak bating ki karbi ki basyong besa Meghalaya lada ki karbi ki ai beteng ben penting pensmi ki kasipnar basyong besa hakapun ubak bla ula penmi ya kan jing maham hadin ki jingjia ki bajia nakapor syakapor hakitan kaput ne tanya kerja ki basenda bar ki karbi. U Presiden jong ka HNYF la berngam ya katu ka ni kiseng balang jong ki riulum karbi ni kinhun ki rishimet karbi ki baju melin ban penting ban smith ki baju pendik ni pentut ki kasipnar hakitan kaput ni ki badang dan hakajingya kajia hakawai pat kalyang ubak bla bat ki wei kinongelam jong ka HNYF bat kinongelam HBDRF kilalit ya kendu ya Chief Executive Member jong ka JHADC Uma Thombor Shiwan haka office rekam jong u haka kandai truk naitung. Kitay kinongelam kila ong bagi nongsyong snong kasih penar ha block 1 kimpat yo ikot kisla kum ka epic ka birth certificate ka adhar bat ki wede hadup menta menne bat kitay kisnong ha block 1 kimpat yo satya ki kampen roy kum ki surak umbam umdi bat ki wede. Kitay kinongelam kila ong bakumno kitay kinongsyong snong kasih penar na block 1 kin yo kitay kikot kisla bagi kampen roy namar hadup menta menne kisnong jongki kimpat sya itu ni kentup kum kisnong hapo Meghalaya. Kitay kinongelam kila kentu ya Uma Thombor bat ka council ka deban pa ikisanat jong acting deloy jong ka ilaka labang nong pelut bat jong ki wahe snong ki balayo sanat na JHADC. Na kalyang jong Uma Thombor ula ong baka council kaladap paklut ya kiti kikot kisla syaka sorkar jela. Hadir mangi kendu igi nong punya snong jong ka labang nong pelut ka blok 1 blok away yo ni kendu siam bangin ya kali porho ya ka status jong itu ki snong ka bat ki doloi bat ki rangba snong ni ki snong ki ba don hapo ka tu ka labang nong pelut namal haki arsna menjua ka dengan GHDC kala itu eki lebah kesernam Henry dekat kejing itu jong ka GHDC ya kesernam la dekat kejing itu biang jing kim yang GHDC ya tu ka ilaka ka balayap no tapi masan pon rupu fundamental ka nakalian sarkar pat kam sim tre ban itu ya kata ka bu jing ya gitu binong snong tawang itu namar ba lada om itu tak sarkar bakil adon kita snong thamai kabumot ya kabak KGTC kala itu sarkar kam itu kabumot kabujingnya ginong yang paiba atau kathan nadu ki kam development nadu ka kwat ka ka puli putih ka roi kapam ha tang ka epic kinumla balapai ka puli putih ka talut ka borok ki jinglum kam ha boide ya ka ngalian sarkar India sarkar jela itu paiba no but hapring kata kadon ki shu pat sakini ki nong pnia nang kalian ka karbi anglong atau Association Council baru kiriu sung kamu nak bisa beriu karbi kiba penterian pesmi yang bisa beriu sung ina kapor sekapor. Te ni pun kaseng ni lawan mentasni bagi ibu bagi mahami karbi. Lada kita kiba nak karbi student association nane nak no kerhun karbi. Balada nak kapor sekapor kita penting pesmi jagai perado prasnam jongi ha po basa itu kan blok 1 blok 2 hamtam niru kidewan kan mau kau ikan karbi yang niru gibun ba. Ke lada kidangnya petang berpenting kusmit. Ai bu kata kejing ya jingbal palan tu bi pul sam ai kata bentar kaya laga jong ka hok long teruman beriu jong ngim dai banyak kata mak kalian. Ngai lada fi tunjuk ya ke perlu perasaan ini bisa masa angtu kamu kan sepoi ke kep ka bangir ngim bersih bang sai ke bertenge ikan bi kat apa kita. Kata kajing ku bangi wajib tunjuk sudah si kalong ban budil ya kan ni kejing yo ya ka ya kejing long jingman jong itu sinong hangke bat kejing bam itu ke sarkar Meghalaya la ne ke sarkar Assam ya ki parado prasnam jing bulan dia bagi syabat bayi itu Tene kaliang CM mula ong ba ka district council kala depan Palut Barok kita ikut islah ke state government bat sing concern department of affairs bukan mo te ni panru ita kejing tho na district council ibalong official kenang ba na kaliang jungi ba na kaliang keseng nyin sayo ban bin te nakaliang jong ka district council kala kular ban ayengi kita ikut isla ke belon kam but nakaliang jongi shen bat ka sing HNYF tengila hadin bengilayo kita ikut isla naga district council
Tengin sa penbek pat ia kapor bar katarik bangin lek ban ia kendu ia ki arngut kita ki block development officer jong kalasking block bat jong namdong baladon kam kemut ku mengeliuk jintip ba kate ka namdong CNRD block kampat functioning well ba tengi le rai ban lek budin ban lek kendu video badon hapok ka halasking block na ka banta ba kini gisnong ki thau baro ki badon hapok jong ka ilkala bang nang kelut blok mon kemut ki day ban longno kita kisnong ki bale itu dak election commission hapok jong jalan Meghalaya kenang ba andale itu ka election commission jong jalan Meghalaya bat ki department boper kum kanuksa haga health department haga blue department haki block kum ta terter begini nong snong jongi kin sayo bat enroll ya kita ki birth certificate dan kita ki election photo identity card lene ya ki Aadhaar card bat kum ta terter bat kin sayo ru ki development boper na po ke jela Meghalaya tat anda ki nigi snong ki thau jong ki kindon po ka list jong sarkar Meghalaya lani kindon no hapok katag irol jong sarkar Meghalaya.